ušla upravo da se borim protiv internog završavanja, a meni se nudi da ja nešto završim internim putem i ja na to neću pristati. Borba moje porodice i moja borba je javna i transparentna i ne očekujte od mene da radim nešto iza zatvorenih vrata. Zato sve ovo danas ovdje iznosim javno, jer je ovo bila samo kap koja je prelila čašu. Ja smatram da ako mi imamo vlast u rukama, ako ne obavljamo to što imam časno i pošteno za dobrobit građana, zašto je onda i grčevito čuvamo? Šta nam vrijedi takva vlast svima nama ovdje? Ja ću vam reći da meni lično ne vrijedi ništa. Mogu vam također pričati kako to izgleda kada se godinama borite za sigurniji kanton. I šta dobijete na kraju od te borbe? Na kraju od te borbe dobijete karcinom, povišen pritisak, dobijete šećer, dobijete da vas omalovažavaju, ponižavaju, vrijeđaju, da iznose laži o vama, o vašem mrtvom bratu. Ali ne dobijete pravdu. I danas će meni neko ovdje da traži da ja nešto završavam internim putem, koja sam toliko tereta podnijela na svojim leđima da promijenim nešto. I možda nisam bila prije dovoljno jasna, jer sam vjerovala. I vjerovala sam u dobronamjernost, u čiste namjere. Ne možete mi reći, komesare, da ne znate da se u petak u vašem MUP-u pila slatka, jer su se obradovali zato što je oslobođen jedan policijski službenik koji je zataškavao ubistvo Dženana Memića. A tvrdim i dalje da je to radio. Oslobođen je kupljenom presudom, jer upravo se vraćam na ono kada kažem da su u ovom kantonu sve može završiti zahvaljujući vezi, zahvaljujući novcu. Ali to izgleda ustaljena praksa, to ispijanje slatke kafe u vašem MUP-u, jer su isto to vaši inspektori, Admir Šalaka, Emir Mehmedagić, nudili članovima moje porodice kada su tobože riješili slučaj, kada su uhapsili Ljubu i Bekriju Seferovića za lažnu saobraćajnu nesreću. Voljela bi da budete iskreni i da kažete svima nama ovdje, i vi, dragi kolegice i kolege, i ministar i komesar, da li se zaista osjećate sigurno u ovom kantonu? Da li ne strepite noću kada vaše dijete izađe? Da li mirno spavate ili strepite od toga hoće li se i kako će se vratiti kući? Ja nisam član niti jedne stranke nikada bila, pa ne mogu iz istine da istupim. Ali mogu da napustim klub, što upravo činim. Žao mi je što sam morala doći u ovakvu situaciju, ali izlazim iz kluba između ostalog iz razloga da svima dam do znanja da neću dozvoliti da se bilo ko poigrava ni sa mnom ni sa borbom moje porodice. Jer mnogo toga smo i tereta podnijeli iz svega da bi bila danas ovdje gdje jesam. Stavit ću na raspolaganje i sva svoja učešća u komisijama, članstvo. Meni, vjerujte, ništa od toga ne treba. Ja sam se nadala da svi skupa možemo da uradimo nešto bolje za dobrobit ovih građana i uvijek su mi bile iskrene namjere. Ostaću također u skupštini, svoje odluke ću donositi samostalno, po svojoj savjesti kako sam to i do sada radila. Meni je više od 14.000 ljudi ukazalo svoje povjerenje i ja njih neću izdati. Kao što neću izdati ni sve druge građane kantona, bez obzira jesu li mi dali svoju podršku ili nisu. Ali su ti ljudi glasali za nas i dali su mi podršku da mijenjamo stanje na bolje. Nisu mi dali podršku da sjedim za istim stolom sa onima koji ispijaju kafe sa zaštitnicima ubica, nego da upravo takve ljude sklonimo sa tako odgovornih pozicija. I to nije ispoštovano, ja više ne želim biti tu s tim ljudima. Ja ne želim relaksirati odnose s kantonalnim tužilaštvom gdje radi na desetine tužilaca koji su spremni zataškati jedno ubistvo. Ja ću svoju borbu nastaviti časno i pošteno sa svojom porodicom i možda sve ove oslobađajuće presude što se desile, možda nekada izgubimo neku bitku, ali mi nastavljamo dalje zato što smo dokazali da govorimo istinu. I ovo danas ovdje, sve što sam rekla, sve to imate u onoj dokumentaciji od više od 10.000 stranica koju ste imali priliku ovdje da vidite. Hvala.
Hvala vam i nadam se da ćemo nekada u budućnosti imati bolju sigurnosnu situaciju u kantonu. A dok ovi ljudi koje sam navela upravo malo prije radi na tako odgovornim pozicijama, tome se možemo samo nadati.